Sve u svemu, razlog da ostanete s nama do kraja programa, to bi moglo potrajati još nekih sat, vremena, sat i pol, dva. Nikad ne znaš. S nama je večeras, odnosno danas popodne, i band Hot Stuff, mladi band koji će onako zapapriti cijelu ovu situaciju, tako da ostavimo... Ko mi tebe uzet? Bravo. Ana i Tamara neka zauzmu startne pozicije. Čovjeka sa izvanrednim stabilizatorom. Bravo, bravo. I to je stabilizator, tako je, tako je. Ako mogu to uzme, ja poslije platim 100 kuna. Uglavnom. Muško-ženski ovdje upravo počinje s vaše lijeve i desne strane, ovisno od pozicije na zvičak. Jara ovdje izvrsno vozi za sada, ipak nešto brže, Maki je nešto sporiji, kako mu i ime govori, opuštenije malo. I vidimo ovdje borba za stabilizaciju bicikli, ipak Jara. Može malo ritma. Jako ušao između Darka koji je dao i Jara pobjeđuje. I osvojio predivan ruksak. Vidiš da se zna igra bija. Aplauz za gospodina. Čestitamo na ruksaku. Inače, ovo je električno kombinacijska bicikla, tako reći hibridni pogon između čovjeka i električnog pogona. Dico, maknite se od njega! Jel ima nešto življa u ovom trenutku da svira? Nema, jel? Ima. Op, prednje kolo, zadnje kolo. Da. Ovaj momak vozi na hibridni pogon između jedne i druge noge. Opa, bravo!